Mayam Krumzari don't English Impact News ni Raj Rong Thongmam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events the Mayam Butaram Nokchari. Chahi se August ki tarikh Kunthra Mathoida Manipur Legislative Assembly ki akanaba mifam mana pass tokhiba lamdamasig yelhomi singbu kanjanabagi bill ahum bill ahum se pass tokro matungda bill asibu yaningda phonto poina Manipur gi chingi mafam singda maroina khongjang kyama sathanari hujiksu lepretna Churchanpur dadi khongjang se changchali bani indefinite koi general strike for yauri bani adu hojik waragli be pm se karam na waragli bano aduga maroina bill sida karam ba section na traga close yaning da ba yauri bagi chingi area da affect to ba yauri habse ki chapcha ba pakhum tasing na people laitri adubu ngasigi manu hunagi tharmasida karam ba close karam ba section na chingi area da na traga chingi area da lari ba chingmi singi sentiment da hurt tori bagi apprehensive oiba wapum kari yauri habse khanto na bona jage so ngasigi topic is Impact News studio joining us tonight on Manung Hutna, Tribal Youth Council Manipur gi spokesperson Oviriba AC Rising ni Hamta Doja Rising Butaran Okchari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, Advocate Sukham Premjit ni Oja Premjit Busutaran Okchari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Ato ahan ba question say Oja Rising dege dum hobjarage Oja. Kogi jingi area singna chingda leriba koi chingi singna haba tare chingmi singna maruina bill ahum sida pamdri base kari no haba se hauji phogi oina koi pamde 1951 gumba koi BSR gumba pamde haba ki point ama ani haipet palakpati koi newspaper dan terga press release thorok sing dadi khangja banga me adu taseng na karam ba bill ahum sigi manung da first bill dana kari no aita ba second bill dana kari no aita ba third bill dana kari no aita ba habasi koi section by section clause by clause hoji phogi ona di kanam tana phongdro plaitri even government nasu hanjana hai kiblare kari area dano no aitri base madu takpi ru adu kari guma masi samdok sajin hadi samdok sajin tobi aba area or gadi samdok sajin to minasi adu wari sana se abagi wapam phongdok lekre hoji phobada government two times invite to kre adu hoji phobada wari sana ba laktri third time invite to bagi wakal su government adu mag leri adu ngasi latest oina deputy chief minister gai khangam na koi all Manipur working journalist union gi koi foundation de gi thorma mata phongdok ki bada bill ahum se koi miyam na maruna chingi chilinaw singna paba matamda holistically pabidre masi section ama natra close amada koi de khitang sentiment da heart to bagi mami tabo orgadi madudo ina confine tor lere makha tabo mayam se holistically pull up oina punna koi interpret to bagi punna understand to bagi mami tade kariguma masi holistically understand to bataragadi koi chingi lamda hojik yam kana nungnang bathoi ba koi khongjang jangsel base khar makhai pharmani haibe wafam phongdokre oja kari haibe ningi hojik oriba situation si kari kamain tholo khibano aduga karam be area dano section by section close by close koi nungai tabel erisi bill okay ihan hanbada ai opinion di smaine bininge ngasi gi Manipur gi suggestion unwanted suggestion si kana chingmi tammi su kana su pamde ha ne khale ina okay adu si gramaina si thodok si sumaina incident si lakra pra haibu kandadi ikoi si the system leidaba constitution leidaba law ain law leidaba kanun leidaba haibdi example amada ikoi gi phone amasina system even USA or Malaysia whatever outside India over world koi phone pauna bangam ni bisi system ama leibigi ni ba aduna ngasi gi Manipur government of Manipur gi si rules leidre system leidre constitution leidre sina thokal libni sina ngasi gi koina pam da ba suggestion si koi mayam mayok na ri bisi si gi damak gi ne haininge ani subida ngasi tribal singna nungai de haina sumaina mayam mapam district mayam da ready tawri mi asiana su yam thokre si gari gira herga ikoina outside the box ikoi not the ikoi lamba nate niba nate adu constitution na pi riba article 371 si especially tribal singi protection si amakak ta bi bani adu na amakak pi ba haibisi di si de ikoi Manipur de leiriba very gimi oishno tam ching de leiriba mi oishno article 371 c gi intention di magi aims and objects di the sign Manipur integration gi damak pi bani Dr. Ambedkar constitution even no possible tribal sing na phi in biraga nga bu biraga ok bu biraga ikoi damak protection sumaina biwa haide
the third president of VVGD India ki president ikoi gi HCC gi procedure sembi ribisi ikoi president of VVGD bu ikoi P in B de adu bu Dr. Ambedkar ga VVGD na tribal sing horen akan ba sing na ason ba sing bo sok teningai awaba bi teningai protection bi ni right ba mi sing minority sing bu general sing na horen moi gi aning ba daw ba yad ningai moi gi special protection haina si bi ni aduna constitution gi intention di Manipur integration haibni adu bu ngasi thok ri bi di ikoi constitution si ikoi chatnadre constitution ju kem su yang bi dre government constitution ki article 371 se follow tormdare hill areas committee da refer tormda basina 371 gi constitution ki point si violate tawre habi wafum ni adu bo jana hojik ta phik 371 cc Manipur si integrate tawno bi damakta integration ki thamamba yam phajaba article ki point amani adu bo handak laiba August की तारीख 19 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास तौखिबा बिल अहम सिसु मणिपुर की मियामबु इंटीग्रेट तौबा मणिपुर की मियामबु मापालोमदगी संचलक इन्फ्लक्स दगी सेफगार्ड तौनुगी दमकता नॉट ओनली फॉर द वैली बट फॉर एवरीवन प्रोटेक्शन की दमकता याम फजबा वाखलोंदा क्रिएट तौखिबा बिल अमनी करी हाइबिनिंगे हारिबा बिल सिना कोई आर्टिकल की 371 सिदगी करी तोंगानबा लेरगिबजा पीरगी मदांग सिददी असमाइना हाइनिंगे हाइबदी इकोइना the main focus di tribal sing na nungai di system ama procedure do through door da gi jat sabni okay adu bu window da gi back door da gi na tawsi ikoi abu adu yam contempt dawe yaning de adu ga highest forum here area committee HGCC tribal gi mak highest forum amani adu highest forum ama bu intentionally सुमाइना दुम तौगे हैना बास तौग्रबसी इखोय याम पामदे अदुगा पीरगी मनुंग दसु होय इखोयना वन बाय वन याम यानिंग दबसु याम लेरिए अदुबो समना इखोय लेमेन सिंगना इखोय मयामना खंगबा याबदुदी इखोयगी पीर द नुंगाय मणिपुर पीपल्स प्रोटेक्शन पीर दसु इखोय 1951 गॉड ऑफ हाइबसी इखोय ट्राइबल सिंगदी यानिंग रोय हाइबदी ही पीपल्स आर नॉट अवेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस प्रोसीजर मतमदुदा इखोय ट्राइबल सिंगसी गदीरा ग्रामायना तौब्रा हाइबसी खंगरमदबा नि अयामबना अदुना सिगिसिदी कोइ सी अमा रेरे अनिगुमदा स्मॉल हिल स्टेट हाइरे अदु सीदा कोइ देयर शुड नॉट बीन स्मॉल hills or great or say large or small very Manipur हाइबसु यादे एगी वगंदी Manipur हाइबसिदा मोइना सी गवर्नमेंट ऑफ Manipur ना इकोगी सीदा दुम कोचिया माको थांगरगा इको confused small hill state हाइबसि यानिंग दे हेब अदु मणिपुर की एरिया की 22,327 स्क्वायर किलोमीटर सिगी 90% दी हिल एरियाज ने ओनली 10% इज वैली तंपाक से 10% गतने अब अदु दी अकोई ऑन एन एवरेज 90% जना हिल होय बता रगति मणिपुर से हिल स्टेट है ना हाई बता क्या हम लाली हो जा ओके मणिपुर यस 90% सी ट्राइबल गिनी हाइबदा लांदे दुबो सी कोई सी मणिपुर हाइना लेरिबनी मणिपुर हाइना चलिबनी अदुना गरिगुंबा स्मॉल हिल स्टेट हाइसे हाइरसो इकोगी सी ही मेथड तानाबा रिफर्स तौब चंगे हाइबनी हाइना अहुम सुबदा इकोगी कइनो बीर मणिपुर नेटिव पीपल ऑफ मणिपुर हाइबगुंबा सेक्शन 8A दा सी गुंबसी याम कंफ्यूज तौबा कना सीधा इकोगी डेफिनेशन जो पीदे नेटिव पीपल की एक्सप्लेनेशन जो पीदे एनी टाइम होरेन कनाम अमा ट्राइब अमा नेटिव पीपल हैव कनाम हैव अमा विक्टिम होइबसे याय अदुना बीरसी इकोई दमगदी सैटिस्फाइड तौदे फेयर तौदे मनुंगदा इकोई अदुम मार्क्स यावबा अमा यावरी सिको बीरसी दा अदु समना इकोई पोजिशन अमा अनि खंगनिंगा हैबनिको याम इकोई नैनाबो कामदसु याम नि लेइदे नुंगाइ अदुगा मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्मेशन एक्ट गिसिसु इकोई ग्रामाइना ओरिजिनल ददी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिबो कंसर्न तौगी दबनी और हिल एरिया बो रिफर्स तौगी दबनी हाइबदी देन इज द विदिन द प्रोवी ऑफ HCC है अदु तसेंग न VVGD न हैक की प्रोसीजर दा HCC की प्रोसीजर सिदा तसेंग न मयक सेंग न इकोई
items 13 the details oina hapiri ba adu si game so respect pi de do have the constitution do the koi respect bi je koi aina bamja di rules si mi ama gi rules admaina chathan ning de tribal sing bu so very gi general sing the rules taw ning de general gi mi sing bu so koi tribal sing the rules taw ning de okay rules change rules si honorable CM oisuno governor oisuno magi oina rules chata ning de adu system leiriba constitution leiriba pyro leiribdu aduna rules taw ninge okay constitution guideline warga madura chalhaninge madugi framework madugi ambit manungda constitution ki ambit manungda punamak tawninge habni adu handa ki bill ahum se puthona bhona bada constitution ki framework manungda laina bhona bada so that the bill shall not go out of the constitutional framework the manung da leina bani am section na same khiba bill mani hojikti constitution ki framework se masi violate tor me habagi wafum lai taseng na masi akoi gi hill areas committee tanaram da basi yamna akoi chingi mi sing na pendo phonglei se masi taseng na chumme haina logodri bro oja kari habiningi masida akoi khanabasi lakring mangda yam nungsijaraba kuki snaujingi लेबा के नमक थवाई कथुक पिखरबा सिना खुदिमकु आनमकु सलूट तौजरी अदुगा मणिपुर पीपल्स प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल बिल 2015 जे लाप मतम जे मसी चाहिए नबजी मक्ति सिंगमी खकदा चाहिए नबनते तमदा लेबा मिटे सिंग जम चाहिए नै मरमदी बिल जिमकना तसेंगना समथिंग इज बेटर देन नथिंग हाइबगी बिल दुनी हुजिक लेबा सिंगबदी अद खरा पेन दब लेनार कांदा पेथुकनबगी वाफम ने नाइ थमजनिंगे but is it affecting the I lakchaniंगे आइना lakchaniंगे मरमदी हुजिकी पॉइंट जिदा सेक्शन 38 का तने बिल जिदा यावबसे अदुगा हुजिक महाकना अखोगी सिंगमी सिंगदा लेबा इचिनाउसिंग अमदी तमदा लेबा इचिनाउसिंगदा यामना सहितनबा अमदी डाउट अमा लेज 1951 की कदो बेस ईयर जे मसी कदो बेस ईयर जी कदो बेस ईयर जी पुसनबा यानबा लंबीदा मागी डेफिनेशन टू बीदा हेता मयामगी पेननबा हाइदना कदो बेस ईयर की बेसिक ओइबा मोंग मालनबगी डेफिनेशन अमनेबा तसेंगवैद कदो बेस ईयर मकी वफम जु नत्रियो माइजे मरमदी काइगन हाबदा those people 1951 yomang leiba people sing ado manipur people kawi aduga those who are 1951 mutung leiba nan manipur people kawi ma definition jauchale ado lakshaning pot adi sahi nariba daw leiba pot ase ngasi masidi sarkar na clarification bigadamni but 1948 ta manipur da constituent assembly ama ngasai lakpu matam asida election proceeding loi pangtho kanda leiba am semi leiba ko sem matam da singi tamgi loina magi circle MLA jing je yaur kanda government shimgi matamoda election process ni bo thadaraga loina ekoi kanu lakhrabane laiba poti mayamna sum haina bagi common oiba issue di karinu harakanda national akoigi masida bs tawgoi ji NRC da bs tawgoni census 1951 aduga balance director 1951 da bs tawgo targa di communication and transport phattabana maram markanda ekoi da masigi registration torm da yam adu be khudong cha da leire haina ekoi da doubt leijabagi wani but अखोइन अदुगुम्बगी पोट अदो होरेन बिल सिगी रूल दा लाको मतमदा करियुम्बा ए बियोन सिगी मनुंग लेबा बट अखोइगी लाइबक थिबदगी मागी रेस्टार्ट होगदबो खोतबो लेरगदी मदो जीनोलॉजिकली वेरीफाई तोरकाना मदो मणिपुर नाटिव पीपल नत्रगन मणिपुर पीपल अदुम इबम थुए जीनोलॉजिकली वेरीफाई तो भाई सी आई मीन आईगी इधौजे कनानो तुंबो कवी तुंबी मपा कनानो मधु कवी चाव कवी चाव 19 बिफोर 1951 मांग लेबा तारगदी मागी डिसेंडेंट म्याम दो लाकदुइनेबा अन बॉर्डर की मागी कनो दा एटन रोल चलमद्रे हारगजु अदु विदिन अदुगी मनुंगुदा अखोइना पुसलकपा यानबि लंबि थिमिनबा ने हेना खुदों जागनेना आइदि लौजेब ममदि यावरम दो पोत अदो यावनबगी रूल दा हाप यारिब्रा याद्रगना अमेंडमेंट तोबा यारिब्रा दि सरकारना म तोबा अदुगा आइना लाक्चनी पॉइंट दी हुजिकी कनोसिदा अखोइगी बिल से यामना लेबक थिबा यामना समथिंग इज बेटर देन नथिंग आइजिन हाबदि यामना खरजु दुम तौरबा अदुगा मपुंग फानाजु यामना का हेना तौबजु ओइदबा बिल अमनी थोइदोंना अखोइगी सिंगदसु सोपनते तमदु सोपनते हुजिकी लेबा अखोइगी कनोदुनेबा आसागी 1951 के दागे जगह दा कितंग नुंगाइजदबगी पोत अदुनी अदाई जगह दु कितंग वाखल तामिनरगदी वखन तामिन 1951 से ओजा चुमनगी अखोइ डिटेक्शन तौनबगी कना कनानो हाइबगी मणिपुरी पीपल ओइदु से हाइबा खंदोक पखत ओइदुनी अदु 8A दा सेक्शन 8 की exemption je persons to be exempted kana da hariba bill se palu de ha matam tawda ki ha ai e da hai je neti people hareba masi aina akoi ai isa mu su one day no mu changui ba chief minister gi akoi kano jida culture de member oina chang ba kan da bill for akoi gi model mu puthor ko matam jida native se aina khan gi matam da native ba si ngasai gi MNP
non Manipur people akoi Manipur people gaina chaliba uniform naina chaliba akoi tam je sin biraga di maji phari dan khandi ko aduga amuk moina amuk nauna mathangda unabagi natraga program mathang mun lakpa kanda swai jaga jum semtor kani gain khalla kanda maji printing mistake oribra half ke yauna dum ire na happy bra but half ka kari no ka magi section 2 gi definition mayam ji native ki definition biram dabno native common sense te yengba taraga di all the people of Manipur born in this Manipur le ta di native people sing is dum common sense khan bdi ai adu yen na ba pose lakpa ka andi magi definition sab sa ba ja masi specify oina pi ga dabne adu piram dabna maram mar kan hojikti native people ki artha se tongan tongan ba dictionary gi matung na halak ju confuse sat pa ya ba daw le ba ya mong da artha loin hanara ne ba si aduna swai gi jaga nungai ta ba jaga jing je sarkar na ju masi semtok pa ma changi aduga semtok pa changi means elaborately madu thamba ma changi aduga ngasai gi hari ba PMP sina any ko 1951 gi matung da chang ko oiraga su ko native ki mean hare register toram da chang pa na ta register taw da oiraga taraga su native people oragadi makoida hairiba bill sina apply tobu lero aduga hairiba bill masa maksisu ek walakpa matamda kanaguma miyo ematabu native natre haiduna laihandabagi deport tobagi wafam su leite deport tobi wafam dudi hogi foreigners act 1946 if somebody is a foreigner then 1946 foreigner act na dum apply tobjagni habni adubo PMP city hogi inner line permit system gumne koi India manung ki sang pa koi 2 sida iribdo 2 sida koi non Manipur people have kana no non Manipur person have matlab koi valid ID card paiba ration card paiba voter ID paiba suma music si oine have India gi aduna PMP se kai no hagadi only for the Indian citizen gi sem bill amane adi adu sanna gadab aduga foreigners ki dama kadi pai foreigners and 46 makhada adum chasagra dabani adu ngasai gi bill je iho ho ba madum lairiya na ngasai gi chong adum taina ba kanda adum chong thore ba samna adu bill sina taseng affect tok duri sidi khoi Manipur gi mapandi sa maruina target ti those Bengal gi lakpa UP dei lakpa adiga siumba other state gi laiba music asida effect tok goine ba passenger permission muida pi okay other state gi lakpa music da affect tok godabani not the native people han dagi lejer iba miyam sida di affect or hari kari respond to bini oja adu gi du ekhoi ge bill PMP hariba bill asima only for the non native or non Manipur person khatagi ne adu gi native beavers haibisida interpretation jo ai na tawning bu su tawba yare haibdi bir sida yawdabni na Mr B na tawning su taw nangi dongang gini ko hojik uja gi dongang gini o governor gi dongang gini ama gi dongang gini aduna interpretation do confused away haibni adu hanna koi tribal youth council Manipur na su IFB gi I how bu kanda si tribal sing bu concern leide haibni aduna ikoina Manipur gi damak pir ama sembada ikoina phaninga ama semda ikoina against habu game so leide adu procedure si chumna tawbiyo haibni through proper channel the bill home je tasena truly from akoi thamoi dagi haiba hatare bill se par matung da study tor matung da intention of 3 bills kari haina lobi si di ikoi damak di pir ahum si di tribal gi damak di anti tribe bill ne hai anti tribal bill ne si di koi strongly condemn da oi bio si di okay ani shubida si ngasai gi aina yawpat da ba ma leire Manipur shop and establishment gi act sisu ajiki ikoi gi social custom have the social custom is within the purview of HAC adu already suppose ukruda or trajambuda chandeda lady bisi or ai khunda nepali ama dukan downing resu or any mana hotel downing resu village gi ningtho gi permission logni village gi ningtho na no objection certificate bigini or red chumoy na sem bigini aduga ojiki city yonba yaroi city yonba yabni example number 4 gumba yaroi you gumba yonba yaroi kari gumba yoram ready action sul adum lawbiye ko aduna city social custom da yawbuni na tribal jing da di adum hanna gi practice store leire ba city ko aduna adu oirsu ama oike oirsu si koi sab chana koi phap taminaraga mayam phaminaraga phap taminare haiba kanda pirsi
ꯁꯦꯝꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯆꯦꯅꯔꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯆꯦꯅꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ओके प्रॉपर चैनल दा चलगा सेमिनगदबने अदुबो ममांगदा अखोगी तोंगान तोंगान बा चिंगी सीएसओ सिंग मियाम गा ताना होदबा की वाफम ने उजानी हिन तोबसे ब्रेक मतुंगदा ओजारी खंगजगे करिगे दमकता ताना होदबनो तसेंगना तानरम दबा जाला तसेंगना हिल एरिया दा लेबा सीएसओ सिंग मियाम से तसेंगना जेसी आईएलपीएस नतरगा मणिपुर की वैली की मियाम ना डिमांड तो किबा आईएलपीएस की खोंगिंग दा डिमांड तो किबा पॉइंट मंगा इंक्लूडिंग 1951 ना बेजेर ओइबसे कोई चिंगी सीएसओ सिंग मियाम ना खंगौ दबरा हाइबदसु ओजारी खंगजगे ब्रेक याम थोंजरके इंपैक्ट न्यूज स्विमिंग तानो लेबी Welcome back. Adum ningbir basi Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Rongthongbam. Manung Hunada makha chathar poina ngasi akoi Silongda base tawba akoi web portal haibadare akoi internet ta paw thagpa website amani TNT haina khangna riba website asida thagalakpa article amagi matungina story amagi matungina akoi Nagaland ki Rajya Sabha ki MP oibiriba Kheki ho Zimomi hairiba akoi veteran Naga leader asina Manipur dagi हुजिक लेरिबा सिचुएशन असि येंगरगदी हुजिक लेरिबा चरांग नबगी बिलोम पास्टर मतुंग हुजिक लेरिबा टेंशन सि येंगरगा अमत गायरबा सॉल्यूशन से करी वगदम हता टू यूनियन टेरिटरी अनि मणिपुर दगी सेमदोकपना will be the only solution for the prevailing impasse ana akoi phongba lekhre aduga maruina koi manipur gi koi ke habitare manipur gi MP am oibiriba koi manipur gi outer manipur gi MP am oibiriba Lok Sabha ki MP thanks to Baiti Masamanasu, creation of 2 union territories out of Manipur definitely can be a possible solution. Ama OIBI hujik leriba solution asida ngasagi koi Nagaland gi koi Rajya Sabha MP na makhata na phondrok matamda koi it has been proved tokre that tribals and the mighties of Manipur cannot coexist peacefully Manipur da laiminaba ngamaro habasi hanjan na proof tawre handak su proof tawre habi wapam phungdo kare asugum na kogi elected member oiriba chawkhroba MP singa sina phongdo reba wapam singa si yengurga kogi Manipur gi outer Manipur gi Lok Sabha gi MP oibiriba thangso baite masamana su directly haidraka suman hairisi creation of 2 union territories of Manipur out of Manipur definitely can be a possible solution. However, the sequence of events happening in the state needs to be observed a bit more closely before making final decision. Aro iba decision laudring ayda hujik leriba situation si moni insan ba amadi matok tai adubu union territory ani lokthok pasin adi khwaide gi phaba solution oigine habagi wafam di tangso paite masa manu so phongdo khiba lekhre TNT hariba news service asida matang sida oja premjeta dum lakchage khui elected member ama oriba member of parliament oriba tangso paite gumba yamna responsible oiba khui Manipur represent oriba myo yamana yamna haidi pondori wafam se communal oine lobi dabra adaga masi khitang immature oi hana su lopum thoi aduga masina miyambu haidi maruina chingmi ami tammi gi marakta instigate oraga khan nabagi macha oiro dabra kari habini oja masi akhoi mayek sum sengak paduni hojik tholaiba pose aduna aina thamjani mo pham di Nagaland amadi Mizoram gi chief minister natraga te mi singna Manipur gi maramda halaiba situation sida panghai haiba pangdok to sidi that thrive are immature tribe haibudo moi masana mayek sengan jabani aduga thangso baiti honorable ko aduga ate oiriba stakeholder mayam sina tonganba Manipur mi amdi yang kanda adu mai wakhalun chemba taragadi makhoisu Manipur gi miyam gi mayokta leiba adumba kangbu gi manungda makhoi challe hedna khoi lohom thoi maramdi Manipur 2000 years ki mamang digi maning makha tamba lepak amoina phuruk punthra throki mathakta akhoi je phuruk mayam je masi punjal lakanda ngasai gi tangkhul adigi maram adigi di khongjai kari gram mayam de loina pul lakanda khoi nabak nation nama sema aga lakpadu ngasi oreba film sidi after 49 gi magi region level maramdi kariginu haiba taragadi matam da punsan ba yaroi daba nang thoujing na lam sanduko matamda lam loksallaga magi nation semjan da honaramde that means I mean Nagaland da leiba naga mayam Mizoram da leiba Mizo mayam losai hill karikra takhaira ko matam sina makoi gi adugi people mayam do madugi furup sing do Manipur na konsalaka da Manipur gi furup ne na jingjan na ba matam din thono honakidi that means tongan ba furup ni tanna thana ba yabo kanguni aduga sida leiba tanna thana ba yabo kanguni admai to nation sema ga magi fauna lot se Manipuri language akoigi mitilon haraji masina akoigi mayamji fauna lo warakanda sewakpa adugumba nation amane aduga hujik soko naga state natraga greater Nagaland oigara aduga tongan ba state sena bu honare ba pot sidi tasingna adukoigi artificial oiba aduga India gi adugumba democracy
ꯆꯒꯨꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯡꯌꯥꯗ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯍꯤꯡꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯃꯟꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯪꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯊꯨ ꯊꯨꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯨ ꯇꯝꯃꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯕꯠ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯦꯡ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯍꯧ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ 17 ꯑꯥꯒꯁ 2015ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ JCLPSꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ 5 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ 5 ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯦꯀꯟ ꯕꯥꯏ ꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ 10ꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯣꯏ ꯀꯔꯤꯗ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯄꯥꯕꯤꯔꯒꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯕꯔꯗ ꯑꯦꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯕꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯕꯤꯜꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯈꯕꯔꯗ ꯈꯔ ꯄꯪꯏ ꯏꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯕꯤꯜꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯔꯨꯜꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯈꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯁꯣ ꯕꯥꯏꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MPꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ टू टेरिटोरी यूनियन टेरिटोरी कार्व आउट तौबसिना ओनली सॉल्यूशन है वाफम से याबिनिंगब्रा करी हाबिनिंग ओके ऑनरेबल किकी हो चहोमीगा ऑनरेबल थांगसो बाइदेना हाइबिसी मबानी न हाइरिब मबानी गिसी करमाइना लाकपरा ग्रामाइना थोकपरा हाइब कांदा मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट मणिपुर की पीपल सिंगना लाउरिबा खुलाउसी मोइसो स्टेट तोंगाने लेरसु मयामना खंगनिदुनी हाइना होजिकदी साइबर एजिना ngasi होजिक सिदा दाउदु अदुदा खंगनिबदुनी अदुना मणिपुर गिसी कोई गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिना rules or constitution sina able leidebida moina pangtau dausida wave adum moi principle sina able leidre adu manipur sida tribe per singsu 34 tribes leide sida very the soi makhan yam leire adu mayam gi damak phaningai si moi khanba ngamde somda nagana लाउरी नागारोम गिदा सुखरा वेव चकनी कुगी मैं सोमदा वेरी गिमीना दौरी सोमदा चकनी मोय गिदा दसैना पॉलिटिकल विजन जी लेदे दसैना मोयना मयाम गिदमक द लो हाइबिसदी क्यू लाइन द लास्ट लेप दिबा मी गिदमक सु खनबीरगा लो सेम गिदबनी पीर सेम गिदबनी अदु मोयना अदु सु केमसु खनदबीदा होजिक होजिक सोमदा हाकी इहाउदुदा एडप्ट तौरगा लेग्रे अदु इदमकदा सी थोकनबनी अदुना अतोपसिंगनसु आउटसाइड इंटरफेरेंस मोय ओपिनियन शेयर दाउसु गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की असोनबगी दमकदा सुमाइना मोयनसु लाउबनी हाइना खले अदुबो एना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मतंगदा लाउरिबसी करिगी दमकला हाइबसी इखोय माना लाउरिबदु करिगिरा नाबगिरा वाबगिरा करिगुंबा अमा लेबी लाउरमगनी हाइना खले अदुना अदुगी दमकसी इखोय मणिपुरदा लेरिबा मयामना क्यान ताना कुपना खंथरगा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर नसु पॉलिटिकल विजन लेना मयाम गिदमक एक्सट्रीम कॉर्नर गिदमक सु खनबीरगा पीरिसी सेम गिदबनी अदुना ngasi gisi मोइना वेव ता एटअप तौरगा सेम निबसी तो बिल से ओजा सी बिल से लाक्ट्रिंग ममांगदा जु हुजिक ओजाना ची रुपी खरे कोगी अगस्त की तारीख 17 अगस्त की तारीख 13 से कोइना JCLPS ने डिमांड मंगा तवी डिमांड मंगा अखोई इंक्लूड तौरगनी बिल होम सिदा हाइबगी फोंदोखिबा लेरे अदुगी ममांगदसु जुलाई 8 ता महेरोय अमा होंजंग चंग प्रोटेस्ट तौबदा सीखिबा अदोय दसु याम कन्ना अदोय मतम हाइदि ऑलमोस्ट फॉर 2 months JCLPS की नत्रगा मियाम की अपाम बसे करिनो व्हाट आर द 5 points से अदुम यामना क्रिस्टल क्लियरली मीडिया दा करदा अदुम उद्रसु लेरमनी ख्वाइदि यामना ओपनली वरी सानै से पॉइंट मंगा सिनी पॉइंट मंगा सी याउदबगिनी ममांगी MRVT MW बिल विथड्रॉ तौखरी बसे अदुना
point mga se kaino sa handi khang lerabni chingi mina su khang ga lerabni adubu bill same dringai da hai riba point mga si point CCD yaning de CCD yaning hai pa khogi civil society organization chingi singna phongdok pa letu se kari udino ja CCD ade bill pass tor matung da 31st August ki numidang waram da ki khoi bill pa nangai bill pass to bangai bi ta ta okay numitu da oina khoi protest ori before bill pass si dodringai da tribal youth council na su newspaper du swa amrak di phongre tribal sing bu concern leidre hai si ko aduna tribal people si di apex body sing organization mayam sing sina endorsement bi dringai di koi pongchang jang ba yade amani na jang ba ya adu moi personal interest ni hain logni ai opinion de di aduna before bill pass dodringai du so ikoi gi concern di HAC ni hil area committee boy koi hai phum tok tu hai si BRCC to bo ya ro hai bi si koi gi concern authority tu dai koi jo hai phum tok tu hai ado hill areas committee ta leri ba koi gi member sing ko chairman masa ko MLA sing hai tare mayam se loina mak bill si da karim ta contentious oi ba point amata yaw de ado schedule area da affect over point amata yaw de hai dona masa mana yaraga assembly the past of Kipani, everyone was aware ki bill sida kari kari yaoge kari na koi tribal gi interest son ga dong hai basi tribal MLA sing na suloi khanga ga ya gi banga tani ado hojek koi tribal MLA sing na karam na ya gri no hai bagi wafam oidori bra kari no ta sing na hai biring ni se si gi di smai na thomning ai di tribal gi MLA sing sina deputy chief minister ga khama samang na hai kret koi hill areas affect over point am ta yaw de tribal sing gi question di hojik di sini ai gi opinion de di hai budi moi bu tribal people sing na elected tawra or natradi hai ga man moi gi political party gi leader sing na elect tawra hai bu question tawning bani hai budi okay moi gi du like inaw nang like tamo ai na institution amada boarding amada thamba gumbani adu da moi moi warden moi high command leramgani adu magi mama mapa machin manau imung family ai budi tonga leba adu na moi na people sing na representative moi na people ki representative ne ai bisi moi kauraga moi na yakre adu da adu ki consequence hojik si leiri bisi pibam si ni si adu na mayam na so moral ground the resign tawbio haina etsum na so hai bi okay last last question ja da hangdeng se ja akoi tampa ki music maru oina akoi maitai sing na di punna akoi mayam se punna hingbina si even past of kiba bill homak si akoi mayam se protect tawna na ba not only valley people but everyone chingmi tami mayam se loina mak safeguard tawno gi damang da sem kiba bill ni masida yani da place sem dok chai ba lere adugo manipur se kahen dana ba nungsi chana emotional integrate torga social cultural integrate torga yamna फजबा हाना खोगी पोवा हिस्टोरिकल ओइबा मोंगदा लरेइबा अखोगी मणिपुर से पीसफुली लेहेंसी हाइबनी अदु खोगी चिंगी साइट की हुजिक याम कन्ना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन टू यूनियन टेरिटोरीज हैना सुमो वाफम लाइसी इंटीग्रेशन की वाफम से सीएसओ अमतन सो फोंदोक त्रिसे करिनो जा ओजि की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइबगी मतंग ददी मतमसु चंगनी अदुगा सिगी सिदी ओजि aigi opinion na so oibasu yade adubo separate haina lawbusi or separate haina officer di degrade dawro krana di lawbusu leigre adu si ngasai haibugumna moina tribal sing na gari gi mak separate towning bra haibudi moi gi de pen da ba satisfied tawda ba amadi yaugre haibni haibdi so far tribal people sing na khang lagbusi 42 years sugre ba 42 years si khangre lakrabani adu bo 42 years si da karim so ikoi tribal gi right speaker ba amaka piba article 37 si dir now karim so implement daw leidri ba adu ore so tribal sing na adu gi damak law lakrabani adu gi damak da government article 371 sokpu gi damak ta manipur kai batar bro हाइबदी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट तौग्रबसी अइना हाइबदी सी काइग्रे ओ काइग्रे हाइबी वापम सुनते अदुबो कॉन्स्टिट्यूशन सी काइग्रबनी ना खांग ngमदबनी ना 42 सफर तौरखरे अदुना सीदा तंबाक द लेरिबा मीसिंग ओइसनो ओ ओजिगी सरकार पाइरिबा मीसिंग नसो करिगी दमक मोइना सेपरेट हाइबसी समथिंग
moida amadi yaukre haibdu understanding to Okay, understand to matok daga leya na dialogue discussion forum mo matok Oh, tayo. Adu Ado forum kita matok government also invite tori why not the Okay. CSOs coming up. Government na invite to haibdu still government na understanding to dradi koi unar su madam mangningai ni haibdi Ado wari sanadra gadi karam na understand to ni karam na awa badu khangani. adu through paper du su mayam hai gere adu ga hojik pausu koi gi deputy CM home by bi riba masamak su koi tribal ni adu koi ching gi da amasu sok pe hojik pausu adu ngang di ba adu already adu gumba ngang di koi gi wari sar su gari thok ni adu na kyan dadradi moina understanding dadradi koi chalasu kana bo leiroi adu na egi wakan dedi hojik pausu moina government of Manipur na koi bo braja sing bo people Manipur gi people sing bo dum draft tore leibisi yam yaning de haidi si birasi so taseng na koi gi Manipur ni ai ba moina mayam adum panbire leibido sida birasi da aina birasi ki copy si pai de ko birasi da su taseng na moina adum yaubi de hoi Manipur protection of people bir haibisi di Manipur ne haibisi chumme sigi according to period da evening adu di mayak sang na ibi gre moina so adu also si Manipur people bir haibisi da marks yawe si manung da nampu da adum Manipur oyan bago adu ga Manipur land revenue and reformation gi amendment bill 2015 si da moi i bill si da taseng na yaw bi re ba si financial memorandum da there shall be no additional financial liability to the consolidated fund of the state time ni ba si moi i financial memorandum da moi na clear cut e bi ba adu ga Manipur the Manipur Shop and Establishment Amendment Bill 2015 si da so moi na financial amendment that there will be no expenditure from the consolidated fund of the state. Moi na su taseng na bigre adu ga gramai na pir ahum si Manipur ne haiba yagiro si ikoi Manipur da leidiba mayambo government of Manipur na draft taw ni si aduna si ikoi condemn tawe. Okay, money bill have si yaning de kanam tawi anti tribal bill have hongri adubu tampaki music nati let's integrate let's live together haiba gi wafam lai wafam sidati wazana pakhum su pipi dare koi chingi missing na one word one sentence integration together integration those the system ama lakni agreement ama lakni understanding ama yana ba ama lakni adubu even within family the also ima iba or yamba koi also misunderstanding layer di khatna bu di chaina bu automatically toy ba adu ngasi gi Manipur gi koi gi thok riba irang si di koi consultation leidre constitution bu respect leidre ama ga ama gi khangbi nadre suppose ibani si partner tause party tause ibani si puna chatmin na se di nang na egi apam do understanding tawbi ba ta ba mutual understanding ozagi pam lib do aina so understanding tawbi ba ta ba aduna dirdi gramaina koi gi journey chatmin nagni aduna si koi integration Manipur si kai ba yaro ya di koi constitution si number 1 si phajana follow tawgni ani shubida major understanding kumba purok daradi koi wada sinda ichin inau maite ichin inau gugi ichin inau naga whereas practically upiro have ne chinda hai pakatani yaro aduna esa koi youth ama oina koi di koi si sumaina tawroi se friendly heart to heart wari sare ai achumbodo lakhan ningai sangi du bis tu burok ningai tawse okay peace poronu ge damakta face to face dialogue tongna ba openly wari chana ba aman amabu understand tongna hona ba matuk ta habni adu hojik wari ba situation asi dadi adu ga bill pathoki ba asi nadi is it the beginning of an ending lo shalakpagi journey horawra hawi of mamsul chauna lai adu bo miyam nati Manipur ki miyam maru ine valley ki miyam nati mayam se punna le bina bi wafam su pami de chingi mina su pam dab dinati adu hojik le riba misunderstanding se cloud se amutang hana lauthok ki se adu ga chinda haina bagi mahuta practically thabok to ine utsi habi wafam su lai on the note ngasi wanati man hun ki thamse matang soida lo senjare ngasi ki thamse da ozara ising amadi oza prem jira lengbre to thamse mapung phan ki dang to ozani ba thaga joponduk chari appreciate your joining masini ngasi ki manu hun ki tharom ngasi ki edition se karam to bi bagi khoi ta khan bir pa yagani khoi mail id di impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pa yagani with that this is Raj Nothamam signing out see you same time next time
at prime time. Have a good night.